Budapest! O, Mato, servus! Ja, jaz grem, veš kaj grem zdajle? Jajce grem peč, slušalke dol, čelada na glavo, dober. Gremo. Naša kuhna. Dobar. A vam vrido? Pa fajn vride. Dobar je. Ogen imamo, jajčke imamo. Malo strokovno pomoč, ker mi šefa že imamo, veš. Nam mori se jaz tudi, to se rada. Možeš manjša. Manjša malo? Evo jajčke. Stvari treba malo dekorirati, da ne bo kar taka klasična. Ups. Dobro. Tale je sicer malo meglena, ampak je še jutranja, veš. Malo mora biti dekoracija. A, Mato, jajčke, a? Prva liga smo tu še ni vse, le kaj imam jaz, pazi to! Ampak to še ni vse, pazi to! To še ni vse, pazi to! Izvolite, kolegice in kolegi! Jajčke, a, sem naredil? Mato! Antina ima jajca. Radio Antina.